Geagte Garsie leerders en ouers. In vandag se episode wil ons die volgende aktiwiteite aan u bekendstel as deel van ons kultuurbewusmakingsweek. Dit is meneer en mevrou Garsie, die Garsie Danskrew, as ook die Garsie musiekblyspel. Vanjaar se musiekblyspel, Take a Seat, word eerskomende Vrydag, 15 Oktober om 7 uur uitgesaai. Dit is die eerste vir Hoërskool Garsfontein om dit op hierdie wyse aan te bied. En ons is baie opgewonde oor hierdie projek. Kom ondersteun asseblief hierdie leerders. Maak seker, jy kyk vanjaar se musiekblyspel. Jy wil dit nie misloop nie. This hit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown